إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Барша мақтаулар Аллахқа ғана. Оннан башқа табынырға лайық бір зат та жоқ. Бары тек аңа ғана сыйынабыз, һәм аңа ғана тәубә қылабыз. Шахадат китерәм, Аллахтан башқа ғибадәткә лайық бір зат та жоқ. Ул бердән-бер, һәм юк аның тиңдәше. Һәм шахадат китерәм, Мухаммад аның кулы һәм илчесе. Аллаһтан аңа бирелгән йомышны һәм бурычны ул үтәде. Өммәтенә үгет насихат бирде. Һәм үлеме җиткәнчә кадәр Аллаһ юлында хак көрәш белән көрәште. Һәм нинди генә хәерлек булса да, ул аны өммәтенә күрсәтте. Һәм нинди генә яманлык булса да, ул анардан өммәтен кисәтте. Аллаһның сәламе һәм салаваты аңа, аның гаиләсенә һәм барча сахабаларга булсын. Чынлыкта иң яхшы сүз ул Аллаһ китабы. Иң яхшы юл ул Мухаммад пәйгамбәрнең саллаллаһу алейхи ва саллям юлы. Иң начар гамәлләр дингә кертелгән яңалыклар. Һәм һәрбер яңалык ул бидгат, һәм һәрбер бидгат ул адашу, һәм һәрбер адашу утка илтә. Иман китергән Аллаһ куллары, Раббыбыз көннәрне һәм төннәрне, төрле ел фасылларын бар кылган. Шушы вакытларда аның куллары төрле гыйбадәтләр белән аңа якынаялар. Һәрбер мөселман гомере буе Аллаһка гыйбадәт кылып, аның буйрыкларын үтәп яшәргә бурычлы. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Ва'буд раббака хатта я'тияка al-яқин." Һәм Раббыңа гыйбадәт кыл ди, хәтта мәгълүм булган көн килгәнчә. Ягъни үлем килгәнчә хәтле. Әйе, кардәшләр. Һәрберебез даими рәвештә гыйбадәттә булырга тиеш. Әмма Аллаһ Тәгалә кайбер вакыт араларын, көннәр һәм айларны сайлап алган. Шул мизгелләрдә кылынган гыйбадәт бүтән вакытта кылынганнарга караганда Аллаһ өчен аерым сөекле, өстенрәк. Һәрбер мөселманга бу вакытларга аерым игътибар бирергә кирәк. Фарыз, сөннәт һәм әдәплелек кебек изге гамәлләр дәрәҗәләре буенча бер-берсеннән аерылсалар да, кайбер вакытта бер-берсеннән өстенрәк булалар. Күпме шундый гамәлләр, алардан башка гамәлләр өстенрәк булсалар да, билгеле бер вакыт, ягъни яисә урын сәбәпле бүтәннәрдән өстенрәк алалар. Чынлыкта шул искә алынган ел вакытлары һәм айлары арасында Зулхиджа ае. Аның беренче 10 көне елның иң зур көннәре булып санала. Нәкъ менә шул көннәр турында алдагы сүзебез булачак иншаллах. Кадерле дин кардәшләрем, Зулхиджа аеның беренче 10 көне елның иң зур көннәре. Зулхиджа аеның беренче 10 көнен шулай аерым искә төшерүнең сәбәбе шунда ки, ул көннәрдә гыйбадәтне, намаз, ураза, садака һәм хаҗ кебек иң мөһим төрләре бергә җыелалар. Елның бүтән бер вакытта да бу гыйбадәтләр бөтенесе дә бергә җыелмый. Шулай бу 10 көндә Аллаһны зикр итү һәм тәкбирләр әйтү каралган. Шулай корбан чалу һәм башка бик күп бүтән хәерле эшләр
sünnət bulub tора. Allah Teala Zülhicce ayının birinci 10 günün özünün antında da kullana. Allah'ın antı bu günlərinin zorluğuna hem bik mühim buluğunu görsətər. Allah Subhanahu wa Ta'ala özünün kitabında aytır: "Vel-fecr ve layalin ashr ve'ş-şaf'i ve'l-vatr" di. Yani taң bilen hem 10 tün bilen ant iten di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jüp hem taq bilen ant iten di. İbn Abbas bu ayetlerini tefsir kılıp aytır: 10 tün ul Zülhicce ayının birinci 10 günüdür. Hem jüp hem taq sözlerine kagılsak, şulay İbn Abbas radıyallahu anhuma özünün bir fikrinde aytır: jüp ul qurban çalu günüdür. Amma taq Garafa günüdür. Hafiz İbn Kathir tefsir iliminde bir zor galim bulup sanılışı aytır: bir көп hadislerdi. Zülhicce ayının birinci 10 günü yılının bütün günlerinden yaxşırak bulun görsətədi. Bu günler Ramazanның soңғы 10 günlerden de üstünrekdi. Lakin Ramazanның soңғы 10 tünü yılının kalgan tünlerinden yaxşıraktı. Çünkü alar içinde 1000 aydan hayırlırak bulgan Kadir kişesi var. Hürmetli din kardeşlerim, en yaxşı izgi ameller ol Zülhicce ayının 10 gününde bulungan ameller. Zülhicce ayının bütün 10 günü de maktavlı, hem hürmetli günü bulup tura. Bu günlerde kılıngan izgi amellerinin savabı ikilete bula. Bu günler devamında ibadette tırışlık kürsətu bik de maktavlı amel bulup sanalı Allah Subhanahu wa Ta'ala karşında. Zülhicce ayının 10 günü başlanğaç, tabi'inlerinin birisi Sa'id ibn Cübeyr ibadette şunday zul tırışlık kürsəte tırgan bula. Onun bilen bir kimde tinləşə almaydı. Hem Sa'id ibn Cübeyr özü aytaydı: Zülhicce ayının 10 tünü devamında utlarınızı söndürmegizdi. Ne için? Bu günlerde tüngü namazlar okurgan indi tırgan bulaydı. Aziz din kardeşlerim, Zülhicce ayının 10 günü devamında Allah'ını zikir etu, hem bayram tekbirlerin aytu sünnet bulup tura. Allah Subhanahu wa Ta'ala El-Hac suresinde aytır: وَيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ فِي اَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Hem bilgili günlerde Allah ismin zikir etsinler içindi. Hem İbn Abbas aytır: bilgili günler ul Zülhicce ayının birinci 10 günüdür. İbn Umar'dan rivayet edilir: Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: Allah için Zülhicce ayının 10 gününden de üstünrek günler yoktur. Hem ul günlerde kılıngan amellerden de üstünrek bütün ameller yoktur. Şuna göre bu günlerde Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber deyip küp aytınız deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Umar hem Abu Hurayra Zülhicce'nin 10 gününde bazarga çıkıp tekbir aytalar idi. Hem başkalar da onlarga koşulup tekbir ayta başlaytırgan bular. Endi bayram tekbirlerinin vakitine kilgende, bayram bilen beylengen tekbirler vaktine kilgende, onların vakiti Garafa gününde irtengi namazından soň başlana. Hem 3-nji at-Taşrik gününün ikindi namazına hatlı davamlana. Hem sahabelerinin bu hakta bütün fikirler aytulary bulmadı. Bayram tekbirlerini başlaw vakiti bilen onlarını qayşan aytsaň da yarый. Köpler uylagança tekbirler aytu farz namazlar bilen gine beylengen. Amma lakin İmam el-Bukhari özünün sahihinde aytır: İbn Umar at-Taşrik günlerinde tekbirini her bir namazdan sonra yıkı uğrununa yatkandan kilişti. Özünün şatırında, Rus tilde aytkanda şatırında bulgan vakitinde da, şulay jyılışlarda da, hem kayadır jayav barganda da gül tekbirler aytaydı. Tik bir farz namazlar bilen gine beylemedi. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem sünneti bu inşa tekbirlerini bayram namazına barganda da aytırga kirek. İbn Umar Uraza gayeti gününü de, Qurban gayetinde de, bayram namazına barganda namaz urununa barıp jitkençi kışkırıp tekbir aytaydı. Hatta namaz urunda da imam çıkkançı tekbirlerini aytuğun devam etip duraydı. Şoň göre muhterem din kardeşlerim, bayram tekbirlerinin türlerine kagılsak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünden
аларның төгәл формасы турында бер нинди дә сахих хадис юк. Ләкин такбир сүзләре сахабалардан сахих рәвештә хәбәр ителә. Такбирның бездә иң таралган формасы ул да булса инде Ибн Мас'удтан китерелгән сүзләр. Аллаһу акбар, ла илаха илляллах, Аллаһу акбар, ва лиллахил хамд дигән сүзләр. Ягъни Аллаһ биек, Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы бер зат та юк. Аллаһ биек һәм бар мактаулар Аллаһка гына. Кадерле дин кардәшләрем, Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: Аллаһ өчен Зулхиджаның беренче 10 көнендә кылынган изге гамәлләрдән дә сөеклерәк гамәлләр юк ди. Чынлыкта шундый гамәлләрдән булып тора ураза. Ураза изге гамәлләрнең иң яхшысы булып тора. Абу Умам аль-Бахили әйтә: Бер вакыт мин Аллаһ илчесе янына бардым һәм әйттем: Я Расулаллаһ, миңа җәннәткә кертүче берәр нәрсә боер әле дидем. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: Сиңа ураза тотырга кирәк ди. Чынлыкта аңа бер нәрсә дә тиң түгел. Шундый җавап китерә. Аннан соң мин аның янына тагын бер тапкыр килдем ди. Һәм ул миңа яңадан сиңа ураза тотырга кирәк диде. Шуңа күрә бу хадистан біз күрәбез, бу 10 көндә, Зулхиджаның 10 көннәрендә ураза гына түгел, Коръан уку, зикр итү һәм калган гыйбадәтләр белән Аллаһ субханаһу ва таалагә якынаярга тырышырга кирәк. Ва кулу ма тасмаун астагфируллаһ ли ва лакум ва лисаирил муслимин мин кулли занбин фастагфируһу ягфир лакум иннаху хувал гафурур рахим. Алхамдулиллахи азимил ихсан васи'ил фадли вал джуди вал имтинан وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Muhtaram cemaat, biliniz, Allah Teala sizge rahimli bulsun. Zulhicce ayının 9. günü Ulug Garafa günü bulup sanala. Allah Teala Garafa günü bilen ant ite. Bu әлеге günün zor derecesini күрсәтә. Allah Teala Kur'an'da ite: "Wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud." Вагъда ителгән көн белән ант итәм ди. Шаһидлек итүче көн һәм шаһидлек ителгән белән ант итәм ди. Аллаһның илчесе Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Вагъда ителгән көн ул да булса кыямат көне. Шаһидлек ителгән көн ул Арафа көне, ягъни Зулхиджа айының 9 көне. Ә шаһидлек итүче көн Җомга көне диде. Зулхиджа айының 1 10 көне арасында ураза тоту өчен иң мактаулы көн Арафа көне. Бу көндә ураза тотуның дәрәҗәсе зур һәм ул 2 ел эчендә кылынган гынахларның кичерелүенә китерә. Абу Катададан риваят кылына, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Арафа көнендә, ягъни Зулхиджа айының 9 көнендә ураза тоту узган һәм бу елны кылынган гынахлар гафу ителсен өчен хезмәт итеп тора ди." Һәм бу хадистә Аллаһ Тәгаләнең үзенең кулларына карата олы рәхмәтлеге һәм юматлыгы күренә. Ул хаҗ кыла алмаганнарга зур әҗрләргә ирешү өчен җиңел мөмкинлек бирелүен күрсәтә. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләрем, бу бәрәкәтле көннәрдә, әлбәттә җомга көннәрдә күп иттереп Пәйгамбәребезгә салават кылыгыз. Ничек Аллаһ субханаһу ва тааля үзенең китабында әйтә: "Инналлаһа ва малаикатаху юсаллуна алан наби, я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахим وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة